Set Tomani Yaba Pegu and also I never. That's a baby. Yes, that's a fine. I say, you come on, Baby, I will be our gun, Hebia, Brunia, 26 in a mampon. Now, Basso lives concert in any budget. Nicolas Ajay was say, I like Toma watching you live from Italy. It's the Oba Tarhenier. Ah, Tarhenier, Nana, Uncle. Ahwene Thomas. And a daily graphic or say economy on recovery course. President Ekufo-Addo Nanado ena edin semo etudwa hey say ome ye kwa hunye hiam isika sam niema ekwa chiwo kakra abra ye say ye sore e de free eye covid mu no nanso ni nyina mu no sisei wo hwe enkontabu ampanifuo bu a isikasem esi interest no oma no ahase enyini sikasemu achese ejina ohamu nchemu nsi akiri ponkron na enye nwanwa se afi ebekọ na wiye yi ohamu nchemu nso ne de se de ahode ne esi eba no yebekọ ye one financial experts any policy makers bi na edi enkomo ewo enkrahanum se no a wode sasem we etu dwane so man sikasem no wakire se esan apeja na ye nyina na bank square a Bank of Ghana dying for fefa one more see no say no or company commissioning spree and they are crano almost have a commission education graphic a special page we say about 80 educational projects and Catafedos a tossing watch okay or say witness education transformation in action historic commissioning of 80 educational projects and a day I just say no Dr. Ya was education education minister mfoni wa Dr. Mahmoud Bawumia mfoni wa ha na Nana Danko Akufo-Addo so mfoni wa ha eno so ene ombepa hontoma e ka me say aban ni nwuma o ye no afa nu wo yipie se ba ya Ghana fo be hu no saka 17 days ya konta no obu kire ye ne dia se sika ba ne nsem no niam we no de aka 17 days 17 it might be late because bia no bia taking decision wie and it might be say obi so be hu no aka say oh say na tie dia any say what you say enti eno ho asem ha Customs seizes firearms at Temaport. Say what the home command. Yeah, the home command of paying. Na nipa bonfo eka wo monko nanka omen abo. Na ka wo monko omde akode minim we specifically the omde ba ya omde be ye de. E wo bia adwemu so the tuo ana akode bi agyan sekan ebe wura oman mu. Enya dwen papa. E dia be ye tutu asem. E dia be diawu. Abese omen asomdwe asa nipa no obi ntonsan fa nhire ne busuo fo nananom. Omadi ni nya na wiakiti na dwembo ni monitiri so. Amen. What you say? National Service Authority military to increase livestock production. Page 11. Abana ya ha. You see National Service Authority. Eja a school for ya. One mu pie, one more. You don't move cook your afemu no. Any omei asra dwumaku no. Me I've said this time without number. Say omei ye kan hu bi. Adapa for some any adwena to da bia ye nwene nko kan ti na eba ko wie se ye kwa fantus every bokina ene diaba ni every nije akukofo si nyina mensi assembly ahanu adresia 260 districts na e wo okure mu yemma obia se ono ediaba ba ko okuro na wo so no diaba edua ho ayeye no dia wo ondo 1000 acres district bia no bi no my no emphasis can touch na komo this assembly common fan na ye de mom de enko na om de ye odo mu se de mu di BC school dan ni ho kika no mu nchemu na mu mfa bi so ewura kwayo nim na ye hwe se aduane musuma ya so mu nyoye ya e ma ye kra ye kra bi enko bi mai so kakra bi e de ntine na wu se meti we medi fufu ayi se mto fufu 40 Ghana 30 Ghana sa na mame abra banche se bi da hokra ebo what I say your school for nko dey to da bi e se o maduane asa abro sayan yentimi no ene sense aso so bi ni ho o si kwan so free kokumase a e kwaye yi ni gunifa e gu benkum ba bia obefa bia se obesi free kumase tutachima e kwan o kosem asase da ho se ya ana ne enno eto da bi so asi e twen nsuo afran place important mo sa asase che sasase wo pa ade bia bedua wo sasase no so enyini e ma unyamfa so bebri ene ma ye sei sika wo ho wo krum hanum sei no enti omso mbeyo
sabi asrafo yi maakom yenu miensa e bia asrafo no bia omododo no ehwe bia omu nchemu be se aduanan bi ena da bia actively no omu ye bibi bi ko peacekeeping no dodo na aka na no e wo ye barracks no ne ade amu akire ehwe se bia nyame mfasa be bibesi no omo asori say dipa no yebetimi am omo ye bibia eno so beboa o man no what you say other services ene ayi your friends say police say obekọ no policeman kwa say omo be 50 ene wokruma what you say ode me ento aso na na yetimi ti police band makoma be 50 wokruma ade me yetimi nye police farm I didn't mean your sika ide an instruments, over instrument set. So they ban. How they spend more than 500,000 Ghana cedis. 5 billion old cedi. No question. And Pokrani Jinania Macron also autonomous. But standard one, no. Over spending more than 500,000. It's mean police ban Maku bears 20, a Kobe 50. Fire service for ban. Immigration for ban, soldier for ban. Obia with different. I didn't mean services no more farms so. Nanka omo fidi omo ho ne ade na ebi so aso man no so. Recruit ni nyina no kwa ye to aduane na de ma om. Ade bi wo no mo a sabi o ye beboa ye no de ya ne ye nheda huhu nyansa papa. Ne mom de nheda emfa so mere o man no. Ene ya ho ode ne sika nyina de hyem. Asemo. Ye nto aso na ye nkonsem fufuro mu NDC tax attack MPP Zongo team. Sa story way ewo page 6. So brand new sentiment me boni tell. No say sa same way esi wo time bono mantamu. Said ye kan abato no. Ye mfa adwen fine ani akomapa. Eden ya ye beto aba na wie. Asa tro man mu se Ghana fo. Sebe se tumi wo benkum a mo amwo ni fa mo te ho a mo didi da. Ekoni fa mo amwo benkum so betena ho adidi ada. Etidi enti na chinchina wo se ye de ni breboni urabato mu ma ekowi akire se ye bo ma no ne ho keka ho. Sabe bumia wani na unya adwuma bia obeye unya wafuo bi do unya obibi kakra edanse boa on sa bekọ wa no. Oti ase yeah say ye to da bia de omo ye no me ye hu se eye kwan na omo pede aba be wi ayen. Because nye kwan na opa be fa kwantia bi so anya sika de ti so kokon bi so oba be ye adwumaden e de anya sika se ba bia obi abeti wotena epenfo ka se be se ba bia obetena kwantwuma bi ebre yedim se ye adwuma ne se den ya da se bo abosume so a ye be didi etidi enti na o se mkodi obi achi nam de aba ko bo bi trim ase du o dai kwan bia so wo se mi na minya like so be ba no oba ne sa be bom no nti no ope kwan no apiepia ne ho ada ho no aba besin omo hwe yie amanyofo no yetie mem yetie ba bi sabio yasoma dwen ma me hwe Herbert Krapper is energy minister. You're Herbert Krapper. No, a minister of state. Edema energy ministry. No, he said he is confirmed. Said na poko yo no na hwechire. Oh no na hwechire. He said he had done Eddie Amano. Me fa we see home. NDC MPP accuse each other of plotting mayhem. Exactly 16 days to election. MPP. Nipa address a press conference enray. Nanabi mrenimni na no NDC die samije and address e mrenimni enti hu se obi ehye baabi e training tax to destabilize oman press conference ni asomdua sa mrenimfo mienu we mu amo akosuku akosua mra mu no kra mu hunu de meka gise mu beka tum ema e de ayam hyehye bramanfo e de hu beton krofo so abra mu nim channel kura bi asase mu betimi dia kwa say am pase bibi say koso a e betimi e de mra e di say nipa no I think say omo nya niam e beboa yen to mama me fancy na me nko mate beda na wunya nkoyo na me no wa na wie show nti no